Poštovani prijatelji, dragi gledatelji ovog videoklipa, kao što znate u procesu je znači prikupljanje novca za humanitarnu akciju koju smo pripremili moj prijatelj Osman Jajić i ostali ljudi uz moju pomoć da napravimo jednu kućicu za našu nanu Zarku Padžić koja se nalazi u Donjim Vukovijama, opština Kalesija. U prvi mah prikupili smo već 1050 eura. Ja moram, znači dužan sam da pročitam ljude koji su dali svoj doprinos ovoj humanitarnoj akciji do sad. Znači akcija je krenula prije, koliko ima? 3 dana. Za 3 dana smo uspjeli skupiti 1050 eura. Donatori ove akcije su Adela Avdić, 50 eura, Armin Avdić, 20 eura, Mevko Munira Dukić, 50 eura, Džemal Šabotić, 50 eura, Radmila Huskić, 50 eura, Mustafa Huskić, 20 eura, Bahra, 20 eura, Alagić iz Ahena, 20 eura, Bube Fejzić, 350 eura i Bube, znači, je jedan od trenutno najvećih donatora i on je rekao da ćemo od tih para da kupimo 1200 komada bloka. Hasudin Jemina, 100 eura, Ado Avdić, 50 eura, Damir Murić, 50 eura, Salih Osmančević, 20 eura, Mensur Dervišević, 50 eura, Sulejman Užičanin, 50 eura, Edin Sarajlić, 50 eura i Melisa Čaušević, 50 eura. Sve ukupno, znači, 1050 eura je prikupljeno, trenutna donacija, tako da i dalje, znači, je akcija u toku. Javili su se braća Križevac. Evo, možem, Kosman kaže par riječi. Platiti majstora od temelja do šljemena. Jeste, Juso i Baja. Baja Križevac. Također se javili za Crijep Padžić Fatija, ona je rekla taj Crijep da će donirati sav. Pojavili se svi dobri ljudi. Javio se Halil Osmančević koji će izvršiti unutarnje radove, znači malterisanje i sve što treba, znači platit će i majstora i platit će materijal. Isto ljudi se javljaju još, znači... Nedžad Zulić za plastičnu stolariju. Zulić za kupatilo isto javila, braća Zulić. Ne, za kupatilo Anel Alibašić. Za cijevi, razvod i te česme što trebaju, ventili, oni su se javili. Uglavnom, ljudi Galib Hamzić za struju i još jedan momak iz Sarača, tako da smo mi njega... Javio se i Brđanović, komšija naš, ja sam rekao, trenutno imamo, nek budeš za neku drugu akciju, Čamilo, Emir, aha. Ja, hvala mu opet, tako da se javljaju ljudi i dalje se javljaju, znači... Anel Alibašić je rekao pločice od sebe i njegov zet Atko Valjevac koji će polijepiti te pločice. Onda šta još, ko još ima? Vodoinstalater se javio također, Smeđaša, čovjek koji će to odraditi i javio se naš komšija Ahmet Mula Halilović koji je također bio u projektu i bio je planiran, međutim oni će se dogovoriti šta će ko da radi da podijele poslove. Tako da u prvi mah već smo napravili veliki posao, ostalo nam je sad od ovog novca kad se Osman vrati dole u Bosnu, mi smo trenutno u Dortmundu, kad se vrati u Bosnu da od ovih para se kupi odmah šljunak, željezo i cement i da se krene odmah sa radovima. I vrijeme da nam dozvoli. Evo zvao nas je, znači ako bi trebalo bager za iskope, zvao je iz Masla, sinoć me je zvao, nije sinoć, danas me je zvao, pa je naš komšija. Pa vidjet ćemo s majstorima ako bude trebalo... Ja mislim da nema potrebe da se bager koristi, jer nije to veliki projekat. Kuća je negdje 6 puta 6. Ako budeš trebalo, znaćemo te, ali ostavit ćemo vas za neki drugi projekat, ili nešto ako boda kad bude drugo, malo veći. Glavno, javljaju se... Ostalo nam je krovna konstrukcija, cement, željezo i glazure da se urade. Da, glazure ćemo naći isto, nije problem, zato ima donatora. To su već završni radovi. Tako da... Idu radovi, hvala Bogu, hvala dobrim ljudima, što da kažem, evo, ubrzo, vremenski, u mjesec dana su 2 velika projekta koja su odrađena,
odnosno ovaj veliki projekat koji smo radili od 7100 maraka, znači završen evo sad radimo isto. Jeste, hvala svim ljudima, evo i ja bih iskoristio priliku da se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali u ovom predivnom projektu gdje smo skupili 7100 maraka, jel? Gdje smo uložili kravu, kupili smo znači kravu, kupili smo sjeno, kupili smo ostatak paketa, davali smo za lijekove, tako da je zaista sve došlo u prave ruke, znači iz ruke u ruku. Htio bih se vratiti na ovaj projekat koji trenutno radimo. Znači moj sin Edmir je napravio projekat te kuće, tog plana, tako da evo ja bih vas zamolio da pogledate. Evo, kao što sam i najavio, znači ovdje je maketa kuće, ovo je znači presjek sad. Tu će da bude ulaz, ovdje će da bude neki ormarić za obuću, ovdje ormar neki malo možda za garderobu i tako to, mada i ovdje može pregrada da ide, da se pregradi, da bude kao neka ostava. S desne strane se nalazi kupatilo sa WC šoljom, veš mašinom, umivaonik, tuš kabina. I evo tu je bojler. Ovdje je ulaz u spavaću sobu, znači spavaća soba sa jednim krevetom i ovdje je ulaz u dnevni boravak. S desne strane se nalazi kuhinja, ovdje je namještaj i tu je TV i ovdje će da bude jedan kamin. Hajmo sad da vidimo presjek ovako svana kako će ta kuća da izgleda. Evo, znači kuća na 4 vode. Evo vidite kako je to Edmir profesionalno odradio. Znači tu je ulaz i ovdje je znači prozor gdje će da bude taj hodnik, da kažem. S ove strane nema prozora iz razloga što je s desne strane kupatilo, ali ima s ove strane, ovamo, okreni malo. Evo tu je prozor od kupatila, ovdje znači prozor od dnevnog boravka, idemo vam još desno, i ovo je prozor od dnevnog boravka, evo tu je znači odžak koji ide gore znači iz dnevnog boravka, hajmo dalje. I ovdje je prozor još jedan, znači 3 su prozora u dnevnom boravku jer je dnevni boravak dovoljno velik zbog kuhinje. Ovdje je znači spavaća soba i to je to. Eto da vidite otprilike kako bi to trebalo da izgleda. Evo, nakon što smo pogledali ovaj projekat, ja sam zaista iznenađen, prelijepo izgleda ova kućica, tako da to ne radi se o nekom velikom projektu, nije to nešto veliko, ogromno, ali zajedničkim snagama zaista možemo da uradimo mnogo dobrih stvari i mnogo velikih stvari i da se pomogne. Između ostalog, želio bih još pohvaliti današnju akciju gdje sam ja izbacio video klip za porodicu iz Stojšića, kako se preziva, Barčić. Kojima je potrebna, znači gdje majka živi sa 2 sina koji su invalidi i koji imaju problema sa vidom i oni imaju jednu kravu već. Ona je izrazila želju da se kupi još jedna krava. Ja moram da pohvalim akciju mojih prijatelja iz Castro Pravog sela koji su priskočili u pomoć i momci su od sinoć, od 11 sati sinoć, kad sam objavio ja klip, do 12 sati dana danas su prikupili 2800 eura i znači te pare će biti poslate direktno preko njih, ne znam kako će oni te pare uručiti, da se kupi krava za tu porodicu i ostale potrepštine. Šta hoću tim da kažem? Želio bih reći da zaista postoji veliki broj humanih ljudi širom svijeta koji hoće da se uključe u akciju, koji su zaista da kažem, hoće, jednostavno imaju dobro srce i uključili bi se u sve te akcije, samo ne znaju kome tačno i konkretno treba da se pomogne. Evo, znači još za završnicu bih htjeli da kažemo da svako onaj ko želi da se uključi u ovu humanitarnu akciju može da se priključi tako što može novac da pošalje na ime Osman Jajić, Kalesija, i da taj transakcijski broj putem Western Uniona koji je poslat proslijedi ili meni ili Osmanu, pa će Osman dole, ti ćeš da podigneš. Da, dignem ja. Tako da možete se vratiti na brojeve telefona, znači i na bosanski 061 874 462. Ima ovaj njemački isto, možete, oba su broja na Viberu 0152 22 88 95 578. I ujedno bi se zahvalio svim ljudima dobrog srca. Dijeli uvijek imali i Bog vam dao zdravlje.
Hvala Tako vam je. puno. I ja bi se pridružio tim željama i idemo novim snagama u nove pobjede. Hvala. Hvala.